Jua na no pay my chance attention TV adofone ahwefo nyina mo bibia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more enti ahobrase ne ni di ma mesrewa wa pie me so de en ne de di kan wa pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama owu apariti ma nyamedum uko bere kakra nya aka tumhi na akwanam efa kakra o me eche no uchi no tum ase nyame nipa aska akwa kwa wie ye kumkumpa anya wodia wa mere anya wodia o man sika ana sabisa kwa edwuma bo o man no ana ma aka je to ho akra wie bias makwache no o kwa akwache no wo akwache dana I'm here, me penassempa as I touch me. Can they come in? Me patch a white campaign, we are sending out to one among Koja Parfons here campaign. A bois MPP, no mess was say. Say for a quarter machine, Scania and Faculty machine. Nasa say a conquassing grassier, Kumasi, Kata, and kind. Makwana say pretty. Nenipa ento anu kasa mu nyina nya nso na wo se nya nyina na medu achi shadafuma se wo soboro moja bra FDA fo en testify hunu se ade anu nipa nu ma mesre mo FDA fo se mun konsori ntunsori na mun kon sane ma nu soboro ne mpampa ni kokonu omukọ kekaman nyame ma ni nyina no obi ento anu kasa biem cause is all better than politician. Wouldn't evangelist be your politician? Near Betche Messi. Skill saw what 86 billion. You saw no Ghana, Africa, Asaf Bay, and Afiasu. Wait, just 50 billion. Some I mean, Sherman in Ambra, Omunibu, Mumma send from Dimbra, Majiskan Koyajuma. Now send it away. Obiantu nye bina dum chede ababaye etma 86 the count abache 6 billion abache 20 billion abache 400 billion abache 500 billion this year busunya besuyanche wo kan wasem na saske kwa members ni nyansem na nyame momadwuma si oyi no nya sika unu sika bato kwa so dem wono dana samwa politician dana samwa campaign team Dana Samwa agenda 57 Dana Samwa. You are not evangelist again, you are a politician and you are panelist and you are YouTuber and you are blogger too and you are comedian. Because who was sre unsim be sre ante dana adum chede nyankopon no ka be ma bia kuma na omajo tunu kokum na wontim ka sem papa bi mu asu na nyede onyame shaga na fo nyina na me ka cham se enche kati Ibrahim Traore the last African hero we nyina bi wom or see it so ye boa ne ma ye esefotare support ne we nyima papa na ese boa no Africa it's about time to change our man yenya sa o tan wo ya ne ani bresunsun ni ani bre anya wo ye minti anya bu so ne ye minti se hunu se ya yenyai mu ve be ka kire na anya bia no ipa meni mensabi abe mu vi no afa ba o mu se da bi mintimi sole ntema mi nwa bibini mintimi sole entwese kan kumnya bibini mintimi sole emma mi nwa bibini yenyi nadi about possible it come to pass apart from chedia enyakopon sha onto nkwanem ono kan ni ma militant fede me fo yin atamachi chatidana why you be eyekre be atwaso is your last warning aso ma so please adum so ana asana men kan dey from say do so sana men kan by go say I want say the we na kan no okay we are there for tinyami nyami shamo
na so nyame ka no ho mama bre no wasinti onyame na deliver na wada ko home anya sene nkana ka wo dana samwa enye sika ena ho cha na mu ta ba wo kwa politics as a evangelist tiki kai kiki kama tuni che wuti kama tuni kwa cha mahama dana samwa nya sempa ne yanka na evangelist mu wajai preaching wajai sempaka wunyira kwa preach bi say what to them what to them ene so evangelist umpia bontene enfa machine enkosi abontene preaching pia akra amanyame tiwedo so na kanse nema nsema na wo stress na oye dovu aba dana sama na menya ma afuru nsapa na afuru wa bayefu na o timi o bi ko timi for sika sika nya o dia kwa campaign ma o wa politics ma nya medum o ko bere kakra nya aka tum hu na akwanam efa kakra o be eche no o chinu tum ase nyame nipa aska kwa kwa wie kumkum pa nya o dia wa mere anya anya o dia o man sika ana sabisa kwa edwuma bo o man no ana ma aka ze jeto ho akra wie aduas makwache no o kwa akwache no wo akwache dana I'm yo me pena sempa as atchire me kan ne kam mienu It has surgery.